Mu gihe Perezida Donald Trump n'abakozi biwe barimo Michael Rubio na Mossad Barrows bagiye bashyira igitutu ku Rwanda, gusa nanone ibyo ngibyo ntibigira icyo bitanga nanone ku kuvana M23 mu burasirazuba bwa Congo, nako ibintu bikomeje kugenda biba bibi kurushaho uko twabitekerezaga. Imirwano irakomeje ku mpande zombi, haba ku nyeshyamba za M23 no kurwana ku ruhande rwa leta. Gusa nanone nubwo ino ntambara irimo irakomeza, hari ibihugu bigera ku 8 byamaze gushyirwa ku majwi mu gufasha inyeshyamba za M23 no kugaruka ku biri kubera mu mirwano ihuje impande zombi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari n'amakuru kandi yakomeje kugenda avugwa ku basirikare ba FARDC n'aba23 bahuye ndetse ari kurebera bamaze gukora itsinda rimwe, aho bagiye kuzajya barebera ku ruhande rumwe, barebera ku ruhande rwa leta ndetse no ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 kurenga ku gahenge. Ibyo ngibyo bibaye nyuma y'uko kandi inyeshyamba za M23 zimaze gukura abasirikare ba FARDC muri teritwari ya Masisi na teritwari za Rubaya, aho inyeshyamba zakoze ibishoboka byose kugira ngo none zo ko zakwirukana n'ingabo za leta. Ingabo za leta zari zarayiko zigomba kwisubiza bino bice ndetse anakoreshwa n'imbaraga z'umurengera. Icyo gihe kandi byari byagaragaye ko M23 bayambuye ibice bigiye bitandukanye kandi byinshi cyane mu masaha make cyane nyuma y'ubufasha ngo bwaturutse hirya no hino mu bihugu nka Uganda, Kenya no muri Qatar ngo ndetse n'u Rwanda. Nanone kandi ngo hajemo n'ingabo z'Abafaransa zaje gukoresha za drone zidasanzwe cyane zitwa Babayaga zaturutse mu gihugu cya Ukraine. Biravuga ko ingabo za leta bazishubije inyuma ku rwego rugaragara ku buryo rwose bana bafatanya n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ibi byose n'imbaraga zahurijwe hamwe rero zikazamuka zigatanga umusada ku basirikare bari batsinzwe ba M23 barimo barasubizwa inyuma n'ingabo za leta. Ingabo za leta rero zamaze gutakaza intwaro nyinshi ndetse nta n'ikintu zasigaranye, urazi ko biziba ngombwa ko zisubira inyuma. Intambara yatwaye abasirikare benshi cyane ku mpande zombi, aho rwose ugumva buri wese akubwira abasirikare ashaka bitewe n'uruhande ahagaze cyangwa se uruhande afana. Hari abagaragaza ko ku ruhande rwa FC23 batakaje abasirikare benshi cyane, hari n'abagaragaza ko ku ruhande rwa leta aribo bagaragaje abatakaje abasirikare benshi cyane. Harimo nk'igitangazamakuru cyitwa ngo ni igihe, igitangazamakuru cyandikira hano mu Rwanda cyavuze ko rero ngo M23 yatakaje abasirikare 3 bonyine mu ntambara yahabaye, ngo mu gihe Burundi bwatakaje abasirikare 200 hafi na 25 ngo n'ubusirikare ngo na leta igatakaza abasirikare bagiranyishana na bangahe wasanindo nawe nuko. Gusa nanone wumvishe ino raporo batanze wumva ko nyine ari raporo ibogamye cyangwa se ndasobanutse, kubera ko rwose niba bari barakubiswe batsinzwe ni gutapfa abasirikare 3 gusa, ubwo bisobanuye ko abandi baraswa se abandi batarasa. Uko si ukuri kwaragaragaye bitewe n'abasirikare bafashwe mateka, bafashwe n'ingabo za leta za FARDC. Mwagiye mubabona ku mashusho yagiye atambuka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mwibutse kangaha kuri Zafu ariho honyine wasanga amakuru atabogamiye ku ruhande rwo rwose. Ntabwo mubogamiye ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rwa M23 cyangwa se ku ruhande rwa Kinshasa cyangwa se u Rwanda cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akazi kanye no kubwira amakuru y'ibyo wahishwe ndetse n'ukuri udabwirwa kurisha nyuma y'ikubera ku rugamba. Impande zombi zipfusha abasirikare benshi cyane kandi impande zombi zirakubitwa mu buryo bugaragara, ariko nanone ubonye bari kurushwa imbaraga bitewe n'umusada, ubona ko ingabo za M23 zimo zirarusha leta iburyo bugaragara imbaraga. Mu bihugu 8 byagarutswe mu majwi mu gufasha inyeshyamba za M23, icyambere n'u Rwanda ruvuga ko rwoheje n'abasirikare bakaba 18,000 uko byatangajwe na raporo za Loni. Abagera ku 10,000 bari muri South Kivu, muri North Kivu akaba ari 8,000 by'ingabo z'u Rwanda, kandi u Rwanda rukorezayo n'intwaro rukungukira ngo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro rukora mu burasirazuba bwa Congo. Agakurikiraho igihugu nka Qatar, ngo Qatar nacyo ni igihugu gitera inkunga ya M23 mu buryo bwimbitse cyane ngo kuko Perezida w'u Rwanda akunda kwagirira uruzinduko mu gihe ibintu byahinduye isura, akabona kagarukanye imbaraga shyashya ndetse mu gisirikare ndetse n'ubundi no mu ruvugo rwani intwaro zihambaye. Nyuma ya Qatar nanone kandi hanazi igihugu nka Ukraine, dore ko cyashinjwe n'Uburusiya kuba gifite abasirikare bafashe inyeshyamba za M23 bitewe n'uko ngo FARDC ikorana cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bukorana n'ubwo Burundi kandi bakabukorana n'igihugu cy'Uburusiya. Bityo Ukraine yabeshye ko rero igiye gukura abasirikare bayo mu muryango w'abibumbye, ariko nanone niyabacyura ahubwo ibohereza mu kurwana ku ruhande rwa M23. Nyuma ya Ukraine kandi hanazi igihugu nk'Ubufaransa bwagaragaye ejo hari n'abasirikare babo bafashwe amateka abagera ku 8 bari bapfuye. Ku mashusho yagaragaye hari abandi bari bamaze gufatwa n'ingabo za leta. Gusa nanone Perezida Emmanuel Macron yasabye Tshisekedi kuba atabashyira ku karubanda no kumusaba ko babarekura vuba na bwangu. Gusa nanone ntabwo turamenya ibyo leta zabakoreye niba barabarekuye cyangwa se bakiri mu maboko ya FARDC. Nyuma kandi nanone y'Ubufaransa harazi igihugu nka Somalia n'igihugu nka Kenya. Ibyo bihugu byombi nabyo nabyo bifite inyungu mu ntambara ariko n'urasirazuba bwa Congo, kandi no kureza abasirikare kujya gufasha inyeshyamba za M23 ku rugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Congo. Nyuma y'ibyo ngibyo kandi harazi igihugu nk'Ubushinwa ngo kitwa icyumira habiri kubera ko gifasha ingabo za leta kikongera gifasha M23 bitewe n'inyungu gifite ku mpande zombi ku mirwano iri kubera. Ku mirwano iri kubera cyafite amasosiyete akora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
nanone kandi mu bindi bice bigenzurwa na leta. Twihute cyane twiyumvire ku byahuje ingabo za leta za FARDC ndetse n'abahagarariye FC23. Abahagarariye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rero bahuriye i Goma n'abahagarariye ihuriro rya FC23 mu nama ya mbere igamije no gutangiza ku mugaragaro ibikorwa by'urwego ruhuriweho rushinzwe nanone kugenzura gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge, mu gihe kandi impande zombi zikomeje no gushinjanya no kurenga ku masezerano yasinywe. Inama kandi nanone yabaye kuwa kane ku itariki 16 Nyakanga 2026, yitabiriwe kandi n'indorerezi z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse hamwe n'iz'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro muri RDC MONUSCO. Yabereye kandi ku cyicaro cy'urwego nanone rushinzwe kugenzura no gukurikirana ibahirizwa ry'agahenge Kovimi ndetse nanone n'urwego nanone ruhuriweho rwagutse rwigenzura MCV+. Ku ruhande rwa FARDC rero abitabiriye nanone iyi nama ndetse barimo Lieutenant Colonel Ben Epahul Cosmos, Major Rukuli Bofanda Freddy na Major Kitoko Dimoneke Andele. Abo ofisiye kandi rero bageze Goma ku itariki 13 Nyakanga 2026 bazanywe n'indege ya MONUSCO, bari kumwe kandi n'umwe yihariye rero yungirije y'umunyamabanga mukuru wa Loni, noneho akaba n'umuyobozi wungirije wa MONUSCO rero Viviana Vedepehel. Urwego rwa MCV+ ndetse rwashizweho hashingiwe rero ku masezerano y'agahenge yasinywe i Doha muri Qatar ku itariki 14 Nyakanga Ukwakira 2025 hagati ya guverinoma ya RDC na FC23. Ayo masezerano kandi yaragamije nanone guhagarika nanone imirwano no gutangiza inzira za politike yo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ayo masezerano muri Mata mwaka 2026 rero Montreux mu Busuwisi habereye none biganira aho rero impande zombi nanone zamiranyije rero imikoranire y'urwego nanone n'inshingano zarwo rero n'uburyo nanone ruzajya rusesengura. Impande zombi rero zemeranyije nanone imikoranire rero y'urwego nanone inshingano zarwo rero n'uburyo nanone zajya zisesengura ko agahenge nanone kubahirizwa na buri ruhande. Mu nshingano kandi z'urwo rwego nanone harimo no kwakira nanone no gusesengura amakuru atangwa rero n'impande zombi, gukora iperereza ndetse ku birego nanone byo kutubahiriza agahenge no gutegura raporo zishyikirizwa rero abafatanyabikorwa b'ibiganiro by'amahoro no gufasha gukemura amakimbirane mbere y'uko akomera. Hashingiwe rero ku masezerano ya RDC nanone igomba nanone kugira none abayihagarariye batatu muri MCV+ na FC23 nayo kandi nuko nguko ikagira abandi batatu, mu gihe abandi bagize urwego kandi nanone bazaturuka rero mu nzego mpuzamahanga. MONUSCO kandi nanone izatanga ubufasha nanone bw'ibikoresho n'ubwa tekinike burimo no gutwara abagize uru rwego mu bice nanone bigomba gukoreramwo iperereza ndetse no gukoresha drone rero mu kugenzura ibahirizwa ry'agahenge. Nubwo MCV+ nanone itangiye ibikorwa byayo rero ngo ku mugaragaro, guverinoma ya Kinshasa ndetse n'uruhande rwa FC23 bamaze iminsi rero bashinjanya rero kugaba ibitero bishya ndetse no kurenga ku masezerano y'agahenge ku by'umwihariko mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nansi bike cyo kiganiro Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.